Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis atau kama qala wa ba'du. Karena sahaja kehormatan juga kemuliaan keatur dan ajunan sahaja alim, sahaja ulama, sahaja kiai, sahaja guru, sahaja sepuh, sesepuh juga bersepuh, sekasohor antar asor, alos tengkahulina, patok torkor juga yastaki tadabuna. Sehingga sejadinya badan kau hormati, badan kau takdimi. Songkem pangabekte seto ol kelaben pangistoate kaator dek tinonggul makir sare langkong-langkong seleranya bapak kalibun sejumeneng mangko bubur bumi tampung sarang seberuntun kalaget disaipon. Sebetul kau hormati bapak-bapak sesame mulja taretan togel seponom seampon pada alangku si masjid mika sehingga sedena juga badan kau hormati minangka atau sekabidan patok torpar juga kerepon badan kau sang adunan sededet samian bagi atar pamuji resokor da'adunan Gusti Allah semoga sangatur dan saja pamarang nikmat terkabulasannya seampun katulung ngalontor. Alhamdulillah asarang finaran tomitakar sepon juga betul keulasan ajunan ebeja beri malam arang kekak itu laki ikarsa sempat alingki tor abang kisalera engkun seno sesagalang kompar juga kadinto kabun saya selamat loden dan terjemahan berpangkelian keselamatan juga kecemburan sama moga selaki cucuk terkapondi dek Guste pangoloh sebagai umat sekaramat sekapoce umat sekaramat pantuman umat bengkek pagi hari kiamat Gusti Agung Nabi Muhammad dan kau sang adunan sejajar menangka umat ebon malam moga selaki meluah syafaat kabit dunia kantos akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai rabu sampai mulja sejajar oncengan sebuah nom sebentar juga mator lancang porcang badan kau motor ajunan menangka penyambung pemator sekagungan hajat selera semolja tarikan badan kau yang tidak dinto Alek Hendra Haryadi sasangat katen sebelah sesampai santang telepon ngatur lagi motor sekalangkong sesebutnya punya ebon sekalangkong adunan sedaja ampun sampai setirabu
sarkep pangangkep berpon ngestuaki rabu nyambuteni pangar perbanyakan beten gaula akor sarang esebon serak atoran seampun kedamis dari pun adunan pun sebut malam hari mangken beten gaula berarti alas karyakin saking dari terona juga ngirenya arang miagia bulan Bapak Berepon Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terejen keras sareng walimatul akikah anak beten kaula sekabareng jejuluk Muhammad Ayyubi Resko Putra Haryati terjuganan nyaon nakaliteun terkahnya senepon kaangkuy arangsang ngaturake jalan Fatihah de arwahipun almarhumah orang sepo dong sepo badan kaula sampun langkung timin ngadep ajunan epon Allah Subhanahu wa taala pramila kadinto badan kaula ngemis setengka nyokona kahilasen kaangkui arang sarang mambe nandu tanang sedua atat dua keangkui keselamatan badan kaula sabari terjuganan malamuke kelaban badan kaula sang adunan ngereng arang miyaki bulan Bapak Berepon Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkong sajibul hajat kaparengana kacimbeun tor kaparengana tambeun umur sebarokah rezeki se lancar tor kaparengan sae edun kaulian esafun arena etambeuna ketakwaan tor keimanan dari Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin saketika ditunjukkan anak badan kaula sampun tertus dari level akeh kakak bintor itu dia anak sesorehan seabetuna mengkuda bangsa negara tolak kemana kong langkong dan orang sepo berduaan amin amin ya rabbal alamin seterusnya tanpa bisa edulun kasemuan ebejo beri malam ada kakak bintor banyak ketompolan kekurangan secampuran kaulaten saya tengka tentet tantuk badan kaula sabari sebarang sontuk edulun ngaberlangko ajunan kong langkong enggun paling kia banget kersa orang percuka membuat panggilan margena beriatas beribadah sangat tidak ditujukan teratur penghormat seampun keatur sangat tidak ditujukan seinsyaallah ketika atur sana dengan orang nyampur lagi orang atur membuat panggilan ajunan setuju tak langkong badan kaula hanya ona sepor sesabenya banyak epon sepor menabi pengarah badan kaula cek terona nyawa sakit atau penghormat gak ditesar kongkar juga anangin pengarah tak konten sarang pengaruh pramila gak dito esokona batik nang ke mana tor batik dari mana sanaus pal topal kabadana tada juga kaya badan kaula atau ibu balisan dan saja amal saya baca ajunan kong langkong sampungan sampung bantuan badan kaula terima hanuun dari Allah Subhanahu wa taala kalaban ia bantuan jazakumullah wa ahsanal jazaa wa jazakumullah khairan katsiran wala mugisbina kini ngabulisen terkasarat minangka tambah amal ibadah amin amin ya rabbal alamin. Sampai Rabu sampai mulja sedejak jalan sempurna sebagai waktu ke nyopre cicir cerna ternak na ebon lampat hari kapa semuan ebon malam hari makin gak dinto berarti keacung agati seperti kasabut lampat hari kesepesan pokok timah bisa ratul fatihah anyon nagari entor kaya senepon kampilnya pun sederhana semulja Al-Mukarram Kiai Haji Subaidi Eterosaraki lampat tarika sikapeng kedua pamausan suratul yasin arisan
Anak sepuh sareng sedherek semulya Al Ustaz Abdus Somad lampa tarekat sekaping telok minangka pamaosan zikir tahlil anyaman kadida entar kalesane kang punya poin dek sedherek semulya Lora Muhlas Amali lampa tarekat sekaping 4 minangka pamaosan muhallul qiyam sedikit bagi sepuh sareng jamaah hadrah Raudatul Jannah saya rabu epon dari Desa Montok poket epon lampat mereka mengarangkan bagi epon kasih kelaban pamausan doa anyaman barokah dan sedang semulja Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ilyas seketika itu lampat mereka saya beri kelampan tak mau dicerduki boleh dan Al-Mukarramun saya sebut dulu ngaturaki betul ngaturaki sareng tak terkilir lewon beden kawin minangka penyambung pemator ajan keras minangka banyak pengacu lampa tarika menabi beda atau pemator setaput nongkak tercak ulang rarenteng okar bersama dulu sekarang ngantek tak langkong beden kawin hanya ona seribu juga saborak hadanallah wa yakum ila tariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaatur